Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembacaan kitab Ulumul Balaghah dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang hadiahnya dihaturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para guru kita, kemudian orang tua kita, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Barakahnya semoga kembali kepada kita sebagai pelajar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban anyebut asmana Allah Ar-Rahmani saapareng jara jana nikmat, Ar-Rahimi tor saapareng pu lempun nikmat. Ar-Rahmani panika zat saap semaha rahman, semaha pengasih. Allamal Qur'anah sya'amurok pasera Ar-Rahman Al-Qur'an da Al-Qur'an. Khalaqal insana menciptakan pasera Rahman al-insana da manusia. Allamahul bayanah allama mengajarkan atau amurok pasera Rahman huda ka insan al-bayanah da al-bayan. Al-bayan itu ada ulama yang menafsiri da pembicaraan yang fasih. Falahul hamdu wa syukru alal in'ami. Falahu maka paneka eka andi Ar-Rahman alhamdu tining satayana poci wa syukru ban syukur alal in'ami atas papareng nikmat. Wassalatu wassalamu bantining rahmat wassalamu ban keselamatan ala syafi'il insani panika muka tepeh atas senyapaatin manusia wa ala alihi ban atas keluargana syafi'il insan wa man tabi'ahum wa man ban orang tabi'ah se norok paseraman hum da alihi bi ihsanin kalaban kabagusan. Wa ba'duh ban samarena dan setelahnya fa inna ilmal balaghati maka saungkuna panapa ilmu balaghah indal mutaakhirina menurut ulama mutaakhir kontemporer munhasirun paneka se terbatas atau teringkas fi salasati ulumin dalam telok banyak-banyak ilmu. Al-ma'ani nyatana ilmu ma'ani, wal bayan ban ilmu bayan, wal badi'i ban ilmu badi. Wa qad sannafahul ulama'u ban ongku menyusun huda ilmal balaghah al ulama'u pasera banyak-banyak ulama mansuratan hale se'enasar wa manzumatan ban se'enadom wa mukhtasaratan ban se'eringkas yang diringkas wa mutawwalatan ban yang diperpanjang. Ka kitab Miftahil Ulum Lisakaki akati kitab Miftahil Ulum Lisakaki
ikan di Imam As-Sakaki wa dalailil i'jazi wa asraril balaghati ban kitab dalailil i'jaz wa asraril balaghati lil Jurjani ban kitab asraril balaghah lil Jurjani ikan di Imam Al-Jurjani wa talkhis ban kitab talkhis wal idah ban kitab idah fi ulumil balaghah lil Quzwaini ikan di Imam Al-Quzwaini wa nadhmi Jawharil Maknun ban nazam Jawharil Maknun lil Akhdari ikan di Imam Al-Akhdari wa ghairi dhalika ban lainaka disah liyashulal muta'allimu sopaja mudah al-muta'allimu pasera pelajar fi fahmil lugatil arabiyyah di dalam memahami bahasa Arab al-mutadamminah yang mengandung al-ulumal mutanawwi'ah dan banyak-banyak ilmu yang bermacam-macam. Li'anna al-insana karena sangkuna pasera manusia yamtazu panika dibedakan pasera insan bil ilmi kalaban ilmu wal ilmu bantining ilmu bita'allumi panika diperoleh dengan belajar wa ta'allumu bantining belajar bil lugati panika sebab bahasa. Wa hadzal kitabul mujazu masailuhu wa hadzal kitabu bantining paneka kitab al mujazu seringkas yang diringkas masailuhu panapa banyak-banyak permasalahanna hadzal kitab wal mufassalu ban yang diperinci qawaiduhu panapa banyak-banyak kaidan hadal kitab wa asmaituhu ban anyamain pasara qaulahu da hadal kitab ulumal balaghati fil Qur'an wa kalamil Arab da kitab ulumal balaghah fil Qur'an wa kalamil Arab uqaddimuhu menyajikan pasara qaula ana hu da hadal kitab li talibil ilmi da orang senyari ilmu penuntut ilmu liyusahhila alaihi fahma ulumil balaghati supaya mempermudah panapa hadal kitab alaihi atas talibil ilmi fahma ulumil balaghati dak memahami banyak-banyak ilmu balaghah wa fahma qawaidiha ban memahami banyak-banyak qaidana ulumil balaghah wa fahmal kitab ban memahami kitab allazi anzala menurunkan Allah pasara Allah bilisanin arabiyyin kalaban bahasa Arab wa fahma kalami khatamin nabiyyin ban memahami kalam penutup para nabi wal mursalin dan para utusan wa fahma kalamil Arab ban memahami kalam Arab